bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Kayo amin na wanti labas na ka-Ikis Tikandon. Welcome to our show, Ikis Tikandon Global Express. Today is July the 2nd, 2020. Kata nabalat ta iti tiyempo, kumbaga parang extended pala ang iti summer. Iso nga kas makita yo naka-muscle tiak. Orehan nga, ore awan iti muscle ko. Iso nga anusan nyo ta? Agidin ng guy ken agitin na kunay na tayo manitatan nga gundaway. Alright, so kumusta? Kumusta iti garaw, ti bulbulong ken pulo ti angin dita log lugaryo. Anya dagiti madam, anya dagiti latest nga chismis dita sang kakarubaan yo. Ala kat pinadamag tayo nga rodan, agi-istorya tayo. Alaan tayo dating let's take this opportunity tapno agi-istorya tayo, gi-share tayo no anya dagiti napaspasamak kadagiti napalpalabas nga aldaw ken iti pakabuklan iti July 2 kada kayo amin. All right. Let the bass kick. Let the bass kick. Alright, okay. So ado dagiti agbuy-buy at gundaway ka iki sa damot iti nasurok kumurang nga numero. Okay. Okay. Medyo late nga programa tatta iso nga anusan dak niya, anusan tayo nga lipasen natin programa tayo. Let's make this show exciting ura pagbitla ang kapula nga rudta express dahil nga program tayo kaya na adun to dagiti announcement nga pangkontum lang iwaragawag madamdama. Alright, so kablaawan tayo dagiti agbuy-buy at agundang way arata ni Mons J. Hello sir kunana ni Ann Manzano dita China. Good evening sir, thanks sa pag-deliver ng Pro Mag 300. God bless kunana way nag-order ni Ann Manzano iti Pro Mag 300. There you go. Aratamot ni Christian Gamisera manipod iti Barangay Waig Daya Candon. Kuna na shout out kada Mang Edgar Gadong, Chris Alcantara Pasyon, JD Atad, EJ Medrano, happy birthday Auntie Erlinda Pasyon. Ayan.
Kablaong manipod kini Christian Gamisera. Okay, aratapay ni Abby Kidangian. Good evening, watching from Toronto, Ontario, Canada. There you go. From Cindy Ripoliese and Drina. Hello, Sir Nino. Pa-shoutout po sa anak ko nakikinood sa live mo ulit. Angel Antonio at Gabriel Antonio ng Sapilang. Thank you, sir. God bless. Ayan. Makibuybuya ka no dagiti anak ni Manang Cindy and Drina dito sa Sapilang. Darapida. Kablaawan tayo ni Angel ken ni Gabriel. Okay, aratapay ni Alejandro, ni Manong Alejandro Hadormeo. Good evening, sir. Greetings from Athens, Greece. Kaya't comment nga pakumustaan dagitay Hadormeo family of Santa Cruz and my in-laws. Gadingan family sa Pariuk First. Ayan, kablaang manipod kini Manong Alejandro Hadormeo. Kasama tan kini Manong J. Lord Scalona. Karubak laang dito barangay Talugtog. Hello, sir, na imbag nga rabiim ko na. Okay, we have it here. Steven Gakula, na imbag nga rabiim, sir. Pa-shoutout man, dagitay Karubak, J. Pariuk First, especially ken lakay ko Richard Gakula. Can request ko man, sir, long distance ni Ayat watching here in Cyprus. At agbibuya pa ni DJ Ramsey. Ayan, DJ Ramsey. Ito yung nataraki. Nataer nga DJ manipod iti radyo natin kandon. Kano iti sumaruno nga pa nagprograma. Dito'y Ikis Tikadon Express DJ Ramsey. Ayan, good evening mga mahars ko na. Yun yung mga tawag niya sa mga listeners dyan sa radio natin. You're still tuning to 104.5 My Only Radio for Life. Ayan, plinag ko na ang radyo natin. And we have Jocha Box. Ayan, hi sir, pa-shoutout mo. Pa-shoutout naman po, Chai Box Milk Tea. Ayan, Santa Maria. Thank you, sir. There you go. Okay, dapat ni Manong Robert Cabardilla dagiti kaikis sa yuditan Narvacan na imbag nga rabi sir pa shout out manen kanana hangam uma ni Manong Robert ni Manong Bert Cabardilla dati nagagat nga kadwami ditan Narvacan iti ni Regina Lianes watching in Athens, Greece. Regards to Girnalda and Lianes family. God bless us all. Ayan, syempre kay Ma'am Joyce Fernando Kek. Hello sir, good evening po. Ayan, yung mga fans natin sa Switzerland, Geneva, Switzerland. Ayan. From Angel Galdones, hello pa shoutout po at request. Anusak, thanks po kunana. Kablaawan tayo pa ni Diana. Diana watching here from Parañaque kunana. Alright, kablaawan tayo ba? Dagiti padak nga administrators and moderators iti Ikis Tikadon Global Action Center. Kinanayon da nakaantabay kaya nakatutok iti programa tayong Express aratan ni Auntie Susan Azorman ni Puntiguam, ni Auntie Virgie Barnacha Cabael ti Singapore, ni Manang Laila Pakleb Suyat, ni Auntie Desi Barnacha, aratan ni Mediatrix Balikdang, ni JP Gramahe, ni Romeo Galicia, ni Grace Castillo Miguel, ken aduda pa nga agboy-buya dagiti na anos nga administrators iti Kisikandon. Ditan sa pekot makapilin no anya iti gatangan da kadagiti aglalaok nga tagtagilako dito'y Ikis Tikadon Global Action Center. Iso nga anusan dalangan ng piman iti agmoderate kadagiti na dumaduma nga tagtagilako yu. Ayan. So please bear with me here. Ayan.
medyo mangsanak. Alright, ituloy tayo nga basaan dagiti ta dumapay nga greetings with shout out ditoy. Yan ti live stream tayo arad ta ni Irene Aison Perez. Good morning here dear in Seattle, Washington. Pa-shout out kay Father Ading Jack Kabato di Tatalugtog. Ayan, kablao manipod kini Ma'am Irene Aison Perez. Kini Babette Balikid, hello po sir from San Emilio. Ayan, kablaaman tayo man, dagiti kaikis tayo agbibuy sa San Emilio. Siyempre dato'y talents, talent iti ikis ti kandon, arad ta ni Gerald Batin, manipod iti Caburaw, Santiago. Arad tapay ni Brigido Caliboso, hi sir, good evening, great ko naman, greet ko man jay anak ko nga nag-birthday di Kalman, Mark Clinton Caliboso, thank you po ko na. Vincent Ganapin, hello watching from Candon, hahaha, dinuta Candon Vincent. Arad tapay ni Albert Vallejo, pa-shoutout po from Paras here at Mark Cholo Car Wash, God bless. Arad ta ni, ayan, okay, Michael Salone, what is salon? Good evening sir, hi po sa mga taga-Darapidap sa Salon family, kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, dagiti nagkauna, the first set of greetings and shout out tayo dito yung live broadcast tayo. Let the bass kick. Alright, announcement ka ikis dagiti Pilipinas nalang ro na dagiti aradtoy Candon kadagiti sumarunong aldaw into no Saturday, that's July 4, 2020 at da iti maangay nga pageant dahil iti Miss Gay LGBT Pilipinas. Okay, once again, that's Miss Gay LGBT Pilipinas maangay dita Riverlandia Resort, Darapidap, Candon City, Ilocos Sur. Ayan, so agbibin na lupal Beauty and Brain pageant iti Miss Gay LGBT Pilipinas ngay matunan na ito'y kabsat ken kaikis tayo nga ni Chris Passion. Ayan, kasi month of June nga man ka Pride Month iti LGBTQ community ngam na i-postpone kadagiti duami nagiti time constraints kuna kuma. So nga na i-postpone into no July 4. Ayan. Ito agbuya apo makaparagsak iti agbuya. Makalinglinga iti agbuya iti pageant iti Miss Gay LGBT maanga into no July 4. That's Saturday in dita Riverlandia, Candon City. Alright? Tarapitap lang. Alright, so basaan tayo pwede kita dumapay nga greetings ito eh. Ado ti agkasarono nga greetings. Alright, we have it here. Cecilia Gavina na imbang nga rabiim kabsat kaya't kuman nga kablaawan dagiti amin nga kabariyuak
Ijay Pudok West tagudin ken pakigreet jay kaanakak ni Alexandra nga nag-birthday, 12th birthday. Tata Ijay Pudok West looban agyaman ako ni kamsat. Ayan, so kablaawan tayo dagiti kaikis tayo nga agbibuya dita. Ili iti tagudin Ilocos Sur. Ayan. Alright, dagiti agdamdama, dagiti padak nga kulit. Dagiti nako kulit nga kaikis tayo nga kinanang agdamdama dyan ti Global Action Center. Awan pa iti intinag nga baro nga guidelines para iti extended MGCQ dito Ilocos Sur na nangro na dito Candon City. Dagiti frequently asked question at dapay lang iti coding. Okay? Hampay lang nga na ika-decoding apo. Surutan tayo pa lang ang dagiti coding nga ipatpatungpal iti syudad tayo Candon. Okay, kasama doon, dadya may isang frequently asked question no mabalin ka no iti angkas. The answer to that question kat madipay. Ngam ato dagiti natatangken ti ulo na nga pata nga adala tamo dagiti angkas da. Masabat ko malabsak ken makita may matang alatamot. Alakat malas da no matiliw isuda iti pulis wenno dagiti traffic enforcers dito ya syudad tayo. Kaya for the past few days, dagiti kapulisan, dagiti traffic enforcers, kaya mapandan ka dagiti barbaryo nga apan ag ocular. They wanna make sure nga may patpatungpal dagitoy datoy nga rod kwa datoy quarantine protocols and at the same time dagiti panagaramat iti helmet ken face mask. No aglagsing ka ken makita da nga naglabsing ka kadagita nga pagonruta nalagat automatic ticket dayta apo. Isu nga hanyo nga sansanan itagi pulpulong kanya mitikisikan doon no apeng nga natikutan kayo. Tanatatangkan mat iti ol-olo yo. Anya nga ro ti obraan ni. Pungtan mi nga ro dagiti pulis, dagiti traffic enforcers. Isu nga kitaan nyo mo dagiti pagsayaatan nyo. Hanga dati pulong hanga po nga dati ikisikan doon. Ikis yung mutan. Agbalbaling kayo pa nga engotan ta dagiti sa lodsod yung ko. Kasla ko ba tiyan na panakiminatay kung ada dyan. Napan ka nakibinatay kada ka dagiti nga motorsiklo kapanda ka makibinatay. Handa ka nga naka-helmet. Haanda pa nga naka-face mask. Katapay ka nga natiliw da. Alakat natural apo nga matiliw kayo tawan mo ti face mask ken helmet yun agad nga violation daytan apo. Baka pay coding pa datang alugan itatang aldaw isu nga alakot good luck no marti binayadan nyo daytang aldaw. Dagiti multa-multa tayo. Gamaning syempre makipagdidliday kami, makipagdidaya kadagiti natayan. Uno dagiti minatay nga napanyo sinarungkaran uno nagatendan daytang aldaw. Please make sure na kanyong aramatan datoy nga excuse, okay? Tapno hang kayong agaramat iti helmet uno face mask. That's for your own protection. Kasambot niya may sabi nga question di jay ti may nga kay kista yung agipulpulong kanya tayo. Apay kanu nga dagiti pulis uno dagiti traffic enforcers ket mapangkano iti barbaryo nga agpaspasyar. Nyat song batyo di apo. Apay restricted kadi uno hang kading mabalin nga agpasyar dagiti kapulisan. Dagiti traffic enforcers sayo kadagiti barbaryo. Iti song bat dita apo. Isong bat syempre ket mabalin. They are not restricted. Ngag ocular kadagiti barbaryo uray dagiti iskinita no babandang serreken da aginspect da, okay? So dagiti apo panunutan tayo bayta nga palagip as much as possible uno yung kapilitan tungpalan tayo dagiti quarantine protocols and of course dagiti traffic rules dito syudad tayo ti Candon tapno hang kayo mula nga matikutan, okay? Hang kayo nga mayagi pulong kanyami tao mayon tuman ipulungan nga natikutan kayo. Siyempre sa lutsudon binon yung violation yo anya tinapasama ket ibagayo mat alakat natural ta naglabsing kayo lang nga road iti traffic and quarantine protocols. I think that's common sense, okay? Pero sometimes kita dumakay kisay ket awanti common sense ka. Sometimes it's not common at all. No offend no offend. Ang kay nga ma-offend na po. Data lang basic lang data nga explanation ko kanyayo. Okay, tapno amoyo dagiti obraan nyo. Ori mapang kayo dita barbarangay wala dagiti pangkayan ti karuba yo kuma. I'm not saying ang helmet kayo make sure ang safety kayo mula ang agbiyahe, okay?
Alright, from Samval. Good evening sir, request ko man lalawa kanal. Sagot ko dayta akanta. Ti Valdez family ti Kalungbuyan Kandon watching from Sokor, South Korea. Vincent Ganapian, I think we should still follow the protocol about that event sir, just sharing. Of course Vincent, kaskyo nakatay balong ko, we still need to follow iti quarantine protocols and at the same time iti traffic laws. Regardless no mapang kayo makiminat tayo, birthday, wan makiponsyon, dagita tong palan tayo, okay? Ostod ako nam. Kablawan tayo ni Auntie Rosario Hedwig Tolentino dita California, US of A. Hello boy, abundant kunan. Kunapay ni Vincent kasi mass gathering still limited based on latest protocol. Ni Lani Tejada, correct sir, kulang ti disiplina ti kasta ko na. When kuna ni Manong Alejandro Hadormeo wan apay sanda sir makaawat adong ordagiti apo nga makaawat na duma nga makaawat da pero they still ignore it. Okay, dati tiriga na kadagiti pada nga Pilipino no hantay nga makaawat kadagiti quarantine protocols wenno dagiti traffic laws. We tend to ignore those kind of laws or protocols and then no madusa tayo no ma-penalty tayo ket agbabawi tayo mga rod. Hanga kasjay. Alright? Okay. Pagsalitaan tayo pa dagiti travel pass, dagiti agbiyahe nga dagiti no kay ayuti agbiyahe outside Ilocos Sur anya iti kasapulan pa lang kadi iti travel pass, travel authority wenno health cert. Okay, iti sungbat iti city health office ko na ko ma'am. Ako na ni actually from mayor's office. Na syempre iti pagsasaludsudan tayo anya masapol tayong i-confirm wenno saludsudan dagita nga questions kadagiti agtuturay. So kunada no if you're going outside Ilocos Sur masapol pala iti travel pass wenno travel authority at the same time MedCert. Pangalaan ti kasta dita City Hall wenno dagiti mon munisipyo dita Iloilo. Ayan. So data ti kasapulan isumot lang nga isu awan iti nagbaliwan na apo. Dagiti kasapulan tapno makarawar kayo iti probinsya iti Ilocos Sur. Ag-secure kayo iti travel authority wenno travel pass and MedCert wenno health cert dita Iloilo wenno ta syudad yo. Okay, pa-shoutout sir kuna ni Carl J. Lord Ashugray II dita Caburaw, Santiago. Arata ni Auntie Eden Antalan. Good evening kay Kiss ng Rona Ken ka sir ninyo. Kumusta iti garaw ti bulbulong dita sa Singapore, Auntie Eden. Jufreda Habibi Balbin watching here in KSA, Saudi Arabia. Ayan. Kablaawan tayo dagiti ka ikis tayo agbubuya dita Saudi Arabia. Kumusta iti gold apo dita Saudi? Aduman dagiti lalako iti Saudi gold. Apin nalaka nga talaga iti gold dita Saudi. Nakita nyo mata isa nyo man kanya numano ti resales price taglako amo ti gold dito kandon ti Ilocos Sur niya. Let the bass kick.
Alright, kablawan tayo man nagiti birthday tatang aldaw. Ayan, kablawan manipod kin ni DJ Jeffrin Ganding kidarapidap. Kuya pagreet man to'y barkada mi nga ag birthday tatang agsasango kami manen. Kitaan nyo tang kay man masermona ng Jeffrin. Okay, happy birthday kadagiti barkada nga ag birthday tatang aldaw. Okay, adto TPM ko kanyam. I think ready tayo nga sumango, Jeffrin. Get ready kasi you will have your own program na dito sa Kiss Tikandon Global. Ayan, kuna ni Jofreda Balbin per gram sir 230 to 20 T21 karat kuna na. Si Jong D Mendoza Palacio, shout out sir watching here in City of Pines, Baguio City kuna na. Okay, basa tayo pa dagiti comment muna greetings diyan ti watch a party. Susanet Galicia Valdez, good evening po sir ninyo from Obog. From Pabs Viloria Valeriano na yung bagang rabi po pakadlao kuman Valeriano family dito talugtog. Kuna ni Sir Romor Garino Manzano, sir ninyo wala kang face mask violation yan. Apo wen. Ang buti kadwak apo dito studio so nga Carry Bells, okay? Carry Bells, correctus eucalyptus cactus piatus. Yan, tag birthday ka no dito darapidap ni Joshua. Nyati Joshua. How do you read that name? Joshua Galima naga na kuya. Ayan. Kabla ang manipod kini Jeffrey Gading. So happy birthday. Kadagiti ag birthday tata kas kumakin ni Joshua Galima. Dita darapidap Candon City, Ilocos Sur. Kuna ni Rose Gamueda Valdez, good PM sir watching from Macau. Watching from Hong Kong, good evening sir. Gyaman kadagita balitam kuna ni Ma'am Elsa Del Rosario. When? Okay. No hapon no dati kayo nga saludsudon, clarification, i-confirm, you can go ahead and put that in the comment section below. Okay, mabalik ko ang sungbatan data habang naka-live tayo. Otherwise, you can always PM me anytime. 24 hours sa data basa to dagita nga salsaludsud yo into no makariingak no bigat. Okay? Michael Corpuz, sir panawagan man dagitoy kakadwak dito'y Kalawaan Nuriki Construction. Thank you kuna na. All right. Alright, by the way kay Kiz, among mahilig kilat tamo iti Facebook kada YouTube niya, agbiboy ta YouTube. Go ahead and share our live broadcast. If you're enjoying our show right now, go ahead and share our live broadcast, okay? And you can also follow our official social media accounts, just like our official Facebook page, Kiss Tikandon Global. Okay, kasama ito official group tayo. Arad ta iti Kiss Tikandon Global Action Center. Arad ta iti kumurang 40,000 active members. Kasama ito iti buy and sell group tayo. Iso na iti Kiss Tikandon Supermarket. Our official website, www.kisstikandon.com or www.kisstikandon.com.
sponsoran dahil apo iti Page Vamp based in New York, USA. Kaya kastamotan iti YouTube channel tayo, Ikis Tikandan Global. No dati YouTube you, go ahead and subscribe to our official channel. We are also simulcasting dito YouTube. No nyo ti mabibuyo ti Facebook Live, mabibuyo mo dyan ti YouTube account tayo, YouTube channel ko na pa man. Jaymar Valdez, pakablao man sir dito yung Riyadh, taga Bagar Candon. Kuna ni Jaymar Valdez at from Cosmedin Refuerzo Rafanan. Good evening sir, watching from Hong Kong. Kuna ni Michael Sabado Corpus, sir, panawagak ulit ni Chris nga madamati panangan na kadwana ni Brad Gelmar. Thank you sir. Let the bass kick. Let the bass kick. This is your DJ, live behind the turntables. You're now live in the mix with your DJ. Alright, okay. I-play tayo madamagiti requested song yun niya. Shout out. Pa-shout out sir from Patpata Primero from Aldwin Etrata. Hi manong ninyo kuna ni Jean Doliente Ariola. Shout out sa mga Noriki Boys dito sa Kalawaan. Jaymar Valdez, sir, balin request kanta Dancing on My Own kuna na. Yeah, we can play that song. Dancing on My Own. Let the bass kick.
Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? Ikis Tikandon Express. And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner, watching you kiss it. Oh, and I'm right over here, but why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. And oh, now so far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. And oh, no, said I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, no, and I'm right over here, but why can't you see me? Oh, no, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. Ayan, so dayta iti requested song manipod kin ni sino iti nag-request nga kanta na po ni J. Mar Valdez. And next song natin requested by Aldwin Galano Etrata, Stuck on You by Lionel Richie. Next song sir, ayan. So yan play natin of course. Ikis Tikandon Express. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way.
needing a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. This time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Alright, so data iti kanta nga Stuck on, diba katawa aklaw na Stuck on You by Lionel Richie, requested song by by Aldwin Galano Estrada. Alright, we have another request here from Michael Sabado Corpus. Pa-request din po Sir Kantang Salamat by Don, for my brothers Tabets for Life. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on.
Alright, Salamat by The Dawn. Request na itang kanta ni Michael Sabado Corpus for my brothers the bets for life ko na. Ayan, so nya padagiti sumaron mga kantaan tayo na sa itinalipat ang patukaran ditoy. Baka damdama kita agpasugnod dagiti kay kiss tayo agbuybuy itatnagon daway. So let me go ahead and play another song here. Ni Auntie Susan na sir agbuybuy pala tagon daway tagwam rabiin Auntie Susan. Isagot ko mo ito yung kanta para kanya nagiti man The Carpenters. Yung nagiti might nga kanta iti Carpenters, the J-Man Kwa. There you go. Alright, isagot ko muna ng kanta kinanti Susan Asor, kinanti Virgin, kinanti BFF na moderators and admin City Kiss Tikandang Global Action Center. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Touch me and I end up singing. Troubles seem to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near. When you're near if all of us have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and I know that I could learn to live without the rest. I've found the best when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Won't last a day without you. Without Ikis Tikandon Express. It's only a dream, visions of what Alright, dito sumaron mga kanta kat request ni dito Dungok dita Macau ni Joms
Guanzon. Ayan. Gumatang kayo dagiti, adong amula na po. Natumado mga mulmula. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only you. So come back to me. I'm down on my knees. Girl, can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Ikis Tikandon Express. Alright, so kablawan tayo pa dagiti. Wala basa dagiti dumapay nga greetings before we go off air kasi iti oras tayo ko 10:28. Agibusto tayo ang programa in few minutes time. So kablawan tayo man ni Kathy. Shout out sa aking hubby Gelmar. Ayatan kita unay. From Navota City with love. Ayan, ko ni Michael Corpuser. Can I greet my wife Catherine Kilyop kana. Listening from Navotas Manila. I'm Gilmar Kilyopo. His handsome husband. Thank you sir. My request is photographed by Ichiran. Oh. O baka Ichiran. Okay. One day you will find me again. You won't
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Let the bass kick.
Alright. So day tangarod iti pakabuklan dagiti programa tayo tatang rabi ikis ti kanang Global Express. Time check mga kaibigan, it's 10:36. Makaturturugan natin ka ikis tayo ni so nga hantay nga may gawidan dagiti wano hantay nga may gawidan iti panagtayag latta ti oras. Iso nga agpipin na kada tayo. Before that, I would like to thank you all dagiti naanos nga nagbuybuya. Nakianding ay ken nakitin na kunay na yung programa tayo ng Kiss the Kanding Global Express. And to our sponsors, nagiti aming sponsors and supporters ni Kiss the Kandon, thank you very much po. Ayan, so again tomorrow, we'll be hoping to have another guest tomorrow. It's gonna be a surprise guest para bareng matuloy. So nga padaanan tayo dito sumaron nga guest tayo to the bigat and the days to come, nakahilera. Kasi dagiti na palapalabas nga aldaw ko medyo naturog tikisikan doon, naginanabasit. Awan dagiti dadu mga shows. So nga, hopefully, matuloy dagiti dadu man to nga shows. Kadagiti sumarasaro nga aldaw. Ayan. So, good night mga mahars. Kuna ni DJ Ramsey of Radyo natin. So, once again, kay Kiss, I'm your host for tonight. Ninyo Gadingan of Kiss Tikandang Global Express. Na imbag grabe ikada kayo amin awan ti labas na mwa chup chup chup.